saudara untuk mengakhiri mangga nampak ring genah acara. Inggih Gubernur, Bupati, rawing para aditi sinareng sami sarewangian titiang, inake darani antuk menjalang kelson ring sejroning pemargi, lugrayang titiang ngaturang pisuguh alit amatra, sami tegeping titiang antuk tari Puspanjali. Priyantukan pisuguh alit ruwini sampun cumawis, inggih durusan. Sang pacang ngaturang tari Puspanjali, inggih durusan. Uleman sami acara tincapang titiang ke acara sanika pingkalih Indian punika atur piuning saking prawarta kekarya sang medue amongan inggih durusan. Inggian upacara sane wenten riki ring kayangan pusat desa muwasda upacara ngentek linggih mamungkah musabo desa musabo nini ring taur nganggen balik sumpah. Upacara puniki kedukung oleh krama sedesa Pekrama Nandasari sane akehipun samas kakak Rintang. Karya puniki kepuput oleh Sio Diri Sulinggih. Sulinggih saking Ida Pedanda Siwa, Ida Pedanda Buddha, Ida Resi Bujangga, Taler Seribu. Seribu dan kalih niki seribu pandai wang seribu kasak. Inggian pemargi upacara niki bawit saking duang sasih sampun lintang niki kraman ditya niki sampun maturaya. Duang sasih sampun niki kramo ngayah ring kayangan. Saking nuasain karya medetan coban nangun wewangunan piranti meyatnya rawing ring upakara. Pinaka pucak karya sane bayang. Nggih. Sane bayang kepuput oleh Nandam Sulinggih pajang saking semua. Puput yang atur penelitian antuk Prawo Santi. Om Santi 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 Om. Sane mangkin acara tincapang titiang inggih punika
Sambramo Wacana saking linggih Gubernur Murdaning Jagat Bali utawi saninganganin ide ngelantur acara pangubaktian. Majeng ring linggih Gubernur Murdaning Jagat Bali utawi saninganganin dani inggih durusang. Sedurung wajan Dharma Wacana Bapak Gubernur Rahina sane becik puniki Bapak Gubernur Bali dan sedang rawin sekadi pemedet sane salam sami niki tugang titiang Pak Gubernur akeh sane oleh oleman Rahina makin sapunika sane aturan titiang anggahin Bapak Gubernur makin titiang kewacen sambutan Bapak Gubernur manah riantukan krama iki sampun medabdab mewangunane skala lan neskala dumugi saya ngincap keweruhan lan ketelaban kramane nyangre kauripane manut daging kocap sastra agamane mewaktu ring jaga kita bilih-milih karya agung ngertiang saguyuh desa muak jagate sami wantah patut ketepian antuk ia sekerti keramane sami mangde sida karya duwene memargi antar nepin karya sane kewangun punika mawinan liatnya puniki sareng sami patut pisan kelaksanaya medasar antuk tuntunan kitab suci miwah sastra agama sane lianan maka pemuput titiang aturan Prama Santi Om Santi 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 Om niki wenten pidada bering Bapak Gubernur niki jumlahipun 10 juta niki anggen jejaton anggen makarya saking kepengan nanti niki nanti tidak serahkan bering Pak Gubernur inggih jejaton pemargi ring gagasan mangki. Kuda buana dengan mangku bugus asal. pamitan jembrana Singapura marepri tutunan titiang sejroning midadatin miwah nyurang acara puniki saking awit nyantos puput titiang ngaturang suksemani manah sepisan suasti majo majeng ring para atiti sinarang sami mogi-mogi terkena tiang ring sejroning margi tur manggihin kehanan rahajeng Dirgayu Dirgayusa suami atur puputan titiang acara puniki menjalani antuk ucaran para mesanti Om Santi 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 Om.